dan posvećen svima svetima, 5. avgusta po novom, a 23. jula po starom kalendaru. Pravoslavna crkva se molitveno seća svetih mučenika Trofima, Teofila i drugih mučenika sa njima postradalih. Svjetilnici svjetiji, javajšesja božestveni i mučenici, Tvarcu svjetlostiju čudes ozarjajete, nedugi razješajuše i glubokuju tamu segda otklonjajuše, Hristu Bogu moljašćesja neprestano, osjek nas. Sveti mučenici Trofim i Teofil živeli su u vreme rimskog cara Dioklecijana. Ovaj zloglasni car, pred kraj svoje vladavine, doneo je 4 edikta, odnosno naređenja o progonu hrišćana. Ova dokumenta sadržala su iscrpna uputstva i metode, kao i ovlašćenja upraviteljima provincija o najsurovijim progonima pod zaštitom rimske države. Dokumenti su sadržali naredbu o uništenju hrišćanskih svetih knjiga i spisa. Takođe, naređeno je da se hrišćanima oduzmu sva građanska prava i titule, ali i da svi hrišćanski sveštenici moraju izvršiti javno prinošenje žrtava paganskim božanstvima. Ovim javnim paganskim obredima morali su prisustvovati svi stanovnici, čak i deca. Svetog Trofima i Teofila i sa njima još 13 hrišćana po carevom naređenju i pod pretnjom smrti prisiljavali su da prinesu žrtve i poklone sa bezbožničkim idolima. Kako ovi istinoljubivi mučenici nisu ni pod strašnim pretnjama hteli da učestvuju u paganskim obredima, bacili su ih na muke. Odane sluge Božije i posle mučenja ostadoše verne Hristu Bogu i spremne da stradaju za Gospoda koji je postradao za spasenje sveta. Tada Božije mučenike, Trofima i Teofila, baciše u oganj. Predanje kaže da su sveti mučenici čudom Božijim ostali nedirnuti i živi usred ogromnog plamena, molitvama slaveći ime Spasiteljevo i čekajući sa radošću trenutak prelaska u carstvo njegovo. Razjareni mučitelji posle toga posekoše ih mačem. Sveti mučenici Trofim i Teofil i još 13 mučenika sa njima proslaviše ime Gospodnje i predadoše mu duše svoje. Ovi sveti mučenici postradali su početkom 4. veka, pred sam kraj vladavine zloglasnog cara Dioklecijana.